Pozdrav sa planine Čvrsnice, gdje odmaramo i diskutujemo o tome koliko je tužan život nacionalista. Pazite sada ovo. Trenutno se nalazimo u Tomislavgradu, mjestu gdje žive divni ljudi koji vole svoj grad i koji se većinski izjašnjavaju kao Hrvati. Gradu kojem je ime dao niko drugi nego Srbin, kralj Karađorđević. Gledamo i na kanjon Dive Grabovice koji je dobio ime po katoličkoj mučenici zbog koji dan danas stoljećima poslije odzvanjaju crkvena zvona u Tomislavgradu. Koja se u istom gradu stoljećima prepliću sa ezanom sa čaršijske džamije. Tako da, bez obzira kako se zvali, kojem narodu pripadali ili kojim se Bogu molili, ako prihvatimo da je ovo sve što smo naveli neotuđivi dio identiteta nas koji smo rođeni i živimo u Bosni i Hercegovini, mi postajemo duševno bogati i sretni. Neprihvatanjem postajemo frustrirani, pokušavamo sami sebe uvjeriti u nemoguće i dobijamo bolest nacionalizam. Zato je važno znati da uskoro dolazi vrijeme kada ćemo nacionalizam šutnuti na smetlište historije i početi se baviti istinskim problemima. Kao što je prošlogodišnji požar na Čvrsnici koji se nije gasio danima iz razloga što se nacionalisti nisu željeli dogovoriti. Kontaž. Sišli smo sa planine i sada nastavljamo diskusiju o tome kako nacionalizam razara naše živote. Za primjer ćemo uzeti Park prirode Blidinje, a Adi će nam reći nešto više o tome. Evo šta smo mi primijetili. Dolazili smo iz pravca Sarajeva. U Jablanici moramo skrenuti desno. Ne postoji nikakav putokaz. Iz Jablanice, koja u izmišljenim nacionalnim podjelama predstavlja bošnjački grad, nema nikakve informacije uopšte da postoji 20 km udaljen od grada takav park prirode koji ima i ski stazu i ski centar koji pripada Jablanici. Dok smo došli do parka prirode, išli smo katastrofalnim putem gdje se jedva na nekim dijelovima mogu mimoići dva vozila. Znači dno dna. Kada smo tu došli, vidjeli smo da sa druge strane iz pravca Tomislavgrada, koji izmišljenim nacionalnim tenzijama je hrvatski grad i kanton, odnosno kantona 10, vodi sasvim pristojna, moderna saobraćajnica. Ranije, prošlih godina, kada smo išli iz pravca Splita, vidjeli smo da ima i čitav niz putokaza koji govore da se ide ka Blidinju. Također primijetili smo da svi vlasnici ugostiteljskih objekata, konobari, osoblje i slično dolaze iz Tomislavgrada posuši, da gotovo nikog nema iz Jablanice. Zašto je to tako? Izvini što te prekidam. Hajde da zamislimo scenarij da je izgrađena super moderna cesta od Jablanice do Parka prirode Blidinje i da su putevi obilježeni putokazima. Šta bi se onda dešavalo? Dešavalo bi se to da bi nacionalizam gubio, a da bi pobjeđivala ekonomija, pobjeđivao suživot, pobjeđivali oni istinski društveni interesi. Odnosno, dešavalo bi se to da bi Jablanica i Tomislavgrad počeli raditi zajedno u zajedničkom interesu za razvoj Parka prirode Blidinje, za izgradnje novih staza, za izgradnje novih skih liftova. Ljudi iz Jablanice i Tomislavgrada bi se počeli povezivati zbog interesa u zarađivanju novca, ekonomskog interesa, druženja. Vjerovatno bi se počeli i zaljubljivati jedni u druge, počele bi se stvarati porodice i nacionalne tenzije i nacionalne podjele bi nestale. Kao rezultat dobili bi zajednički interes u kojem gube nacionalne stranke, odnosno predstavnici tih nacionalnih stranaka koji svađaju ljude, jer bi se ljudi brinuli o istinskim društvenim problemima, odnosno u svom interesu. I čak i u određenom slučaju bi oni sami počeli praviti političke stranke i slično, jer bi im bilo bitno da se zaštite hajdučka vrata, da se što više turista dovede u Blidinje. Imali bi potpuno drugu situaciju. Mi smo prisustvom na terenu uvidjeli da je neko namjerno zatvorio Blidinje za po navodnim znacima Bošnjake, a namjerno ga otvorio za po navodnim znacima Hrvati. Još jednom ću te prekinuti. Kako su nas dočekali ljudi u Blidinju? Dočekali su nas savršeno. Vidjeli smo super ljude, odlične konobare, odlične menadžere i osjećali smo se jako lijepo. Domaćinski. I mi smo iz Tuzle morali otvoriti vrata pod navodnim znacima Bošnjacima da evo na neki način dolaze u Blidinje, a to nisu radili Jablaničani koji su tu 20 km, zato što neko Jablaničanima je stvorio atmosferu tu da oni ne idu ka Blidinju, da ne razmišljaju u tom smjeru, nego da razmišljaju dole, ne znam, ka drugim dijelovima
dijelovima Bosne i Hercegovine koji su mnogo dalje od njih. I to je suština. Suština je da svugdje žive ljudi i da se ljudi trebaju povezivati. Onog trenutka kad se ljudi povežu, ovi što potenciraju mržnju i tenzije gube. Jer svako će radije se brinuti o svom interesu, istinskom, životnom, nego o glupostima poput nacionalizma. I eto, to je jedan klasičan primjer. Ne može nam niko objasniti da neko za 30 godina nije mogao postaviti putokaz koji će reći Blidin je desno. Znači, ne može, mogu reći, ok, put se nije mogao bolje izgraditi, ali nisi mogao postaviti putokaz. Znači, neko u Jablanici ne želi da se postavi putokaz za Blidinje, da se ljudi ne bi povezivali, jer kad se ljudi povezuju, oni zajednički dalje razmišljaju, djeluju, rade i onda više ne mogu reći, on je Hrvat, on te ne voli, on je Bošnjak, on te ne voli, on je Srbin, on te ne voli, nego će ljudi ti reći, daj ba da ugostimo još više ljudi iz Splita, još više ljudi iz Imotskog, ali još više ljudi iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Banja Luke i daj da ovo postane moćna država. I evo, Blidin je klasičan primjer da ono koristi 5% svojih potencijala, a može koristiti 100% svojih potencijala, samo zato što nacionalisti sa jedne i druge strane su stvorili atmosferu da ljudi ne trebaju da se povezuju. I nažalost, mi se nadamo da neće biti kasno i za Blidin, da se neće u međuvremenu, ne znam, izgoriti šuma, urušiti hajdučka vrata i slično, nego da će narod, a i ljudi skontati to samo u povezivanju mogu ostvariti svoj maksimum i da više ne idu u Njemačku ili negdje drugo, nego da u Bosni i Hercegovini napravi najmodernije ski centre, najmodernije staze za šetanje i da mi budemo ono što je Švicarska i bolji i jači od toga. Treba samo naglasiti da je ovo samo jedan od primjera nacionalizma, kako nacionalizam ruši naše živote u Bosni i Hercegovini, a primjera ima mnogo.